ebusuafo na obati mai wai mi kwa Kuwait me kwa Saudi me na me say afa na abaso because recently sa case wanti na nso ayebi em say the background to koka India we die ye bay nipa onu de ndia me say ye the background ko ba ahyawo na we de osifie na omde de koya adwuma papa ne da papa ne ma ne da ne passport nso a ye seize ye nkwa o ma ne so e. Hello? Hello? Hey. But you didn't know. Your phone calls me. Hello? Mama, where my wife? Na, hey, already now. Say, hello? Safo, where my wife? A pamuchewa. Na, friendly. Hello? Hello? Hello, mommy. Madam, et say, me pacho nyamiado, me huye. Yanya ntie se uko Kuwait se uko ye adwuma na case bi akosi na wo hia mwa kakra. Wada Roma say na situation tie. Me pacho de wo kan je no kre. Year 2021 January. Ana me ye madwen se me tu kwan. Nti mene agent ni nyina ji nkomo amo cheche me mu se eyefi adwuma nti mama so me ya madwen se efi adwuma de meye den meye ono se eyes anete ampa no ye bibia na omo de me call nti me kodu airport ono no mbe pike me de me call fie adwuma nso na efi adwuma me ye adwuma fiti anopa ekokopem enwumre aduane de ma me biji na die wo mu a eya pass ya me tinusuo a me tiara woni say mami omo ka che ni say fi adwuma na me be yo me nsumi ni me say no kre silent sa papa na ya me boss no na me da na renew na so onye ho hwe if you cry na mama man so e ho no so something me da omo ni na nim nso omo ya omo dwen so be hu bibia Mekase utimi nwane mekase ni dwane a mintimi ni dwane kra omo be che me efese me ni pipa na o passport ne wey o ma me passport ni na o me boss o ntimi nwane se me ama dwane se me ka bibi nso so a omo so omo de me be ko police station se me wi bibi eno ko omo so omo ta ya sa de no e sa no omo jeri o ntimi suro eno tina me de atumo ni se SOMPA for mobile boy, na Ghana man now so bad boy. Na metin free or how we move. Na tisia de I don't know to near one na me tie. Me shremo at the shred ya me de someone in mobile boy. Why gent no way he? Oh, kumasi o na so me friend no kra wo mfie me. Abrampa mo wi a yenye agent ne number. Evi se wo call ya asade ne koso no wabo agent na mane maka chwe no kwa de na hipra ne so obaye complain bi a chwe no o ka tina ne bu ofu ne kukukukuku o to wande wonya de wakoju ho no mawie de be si bia ni ho no maye na assembly sa no oka because matese esesa nkrofo se be ma ne kura fa wa ne yiri ni nya wo be wo se kan kum na ara na we di ase na yire no ase wa hu na onka hwe osro ni kono enti na ma ni ntimi nye bibi saa no nya fa panko apram ti ase obro sa wo ho no mokra na unye bibi kra bo ne kwa na ode abufuo na ode bro no ode ba yakayaka de me ba trying edi akoso wiasini na aboso me so amutu ya woka de du omo de mami du on so a omo fa mame sa na akwa na ga hono Ghana mpanifo bi ani ho a eba se ya ebetumi di ato omanim hono mo no aha se ebi wa ha no mu se yo na to say a crowd metimi anya wo ne wo makasa no no so ya because so mbe na me fo kama me di ayekwa se me kasa o se me kasa ta no so ya we kwa me wi na me ho na me se ba bi o sa nka metimi da na mo kasa sa me ba try
eti wo dey say dia wo ran say wo pem wa wo di be free ho me ba try no pepe and then the strategy contract no gin for how many years 2 years and so tell me that too me omo passport no e gi free omo nsem no ka ho kakra no ena wo koduru a maame na efie wa na wo koye adwuma no no omo je passport na na agent no na je passport de tell so unya koduru fio kra o unya koduru airport ho mo pe o boss no na wo passport ene obi bia be kwa akodi ne nchen o ma wo kwati no mo fie no me pa try ya rehus na wabo wabusuafo amane maka cho mo so mo ngodi e mo abai na krobe so na ufri me free Corona me free and then come back show o de better kakra ho me pa try yo oh agent no kuma se fine no e pa try na listen me check na me ya na me hu because this year so mo ka say bia kuma se sa say no mo wa e ya na nya no pro o mo timi de ba bia ke me ba hai na ma be hu enema e wo mu pa so ka say bia ha mo say no wa enya no preja say o mo ni me say in case asem bi ba on be can the check point no on for baby property na wo no en kire wo ja say ma me unua no ma bi nso ani abre peso mo ba bia e de afutuo na wo de ma wo yo me da say je me smetini aka cho mo ne say me sro mo me di yankopon di pa o ma show say mo nye te say de ma ye bio mo hwe say bia Ghana e mo edin o mo ntinam if so ton sio ana wo di pa o pa akra na de tie bia no obenya kakra de be che aduane atie anya saa na so mo antie so mo back probi at travel no mo wait mo na di other countries ni bi dia na sure mo ati ni komo no wait we say e wo Ghana Union wo ho e wonti no wonti mi nya access to wo mo mi nya kwan yo mi nya kwan ni body anken no so we krampo no mo check me ba bia ma kwa kwahye no CCTV camera kwa mo enya sanka be kapta mo hu say baby say na kameye yes baby bi kadama yes say wo say honye easy kura ahe ku pa ahe hu samo attempt esremo na ko mo police station police station metimi ko matime kwa omo be ba ma ba ka say on be report me aka say ma wi o mo bi yes o mo di asem kura be to so yes apepepe anu nti na ma me sure no ha me di atomo ni mo samba boa me yo o de gina so na producer no nkasa na yentete hu ne yenhwe kwan pai de be fa so yenhwe Kuwait Ghana na msi form wo ho na yenye ho adwuma na